Naravno, utakmica Istok Glory u 2011. godišnji domaćin sastoji se Crveni đavoli i Munja Barić. Crveni đavoli igraju sastavu Veličković Jovan, Lazarević Luka, Isajilović Andrej, Maksimović Nikola, Vujočić Mijat, Tomić Matija i Živković Nemanja. Munja Barić igra u sastavu Mirkovac Milan, Kojić Marko, Ranković Boris, Petrović Strahinja, Simonović Jovan, Kojić Miloš, Mitrović Vladimir i Milovanović Stefan. Brže, vreme! Neka je, Vlado! Dođi, Strahinja! Ajde, Boris, idi nazad! Nazad, Boris, nemoj ideš puno napred, kaži crto! Ajde! Nazad, Boris, nazad! Nazad! Boris, ti sad izađi! Ti izađi opet, Boris!
golmana! U gol! Marko, sad probaci poslije igra. Samo u gol. Reši šetnule. Mare, neka je! Neka, Vlado, ostavi, Vlado! Ile! Šuti! Mare, šuti, Marko! Mare! Šuti! Marko, šuti zašto 3 metra! Polako, igra Max. Crveni đavoli dolaze do prednosti, strelac Tomić Mato.
Nastavak utakmice, Crveni đavoli, Munja Barič, trenutno je 1:0. Pobednik ovog duela u polufinalu igra s ekipom Arsa 11. Boris, izađi na njega, izađi napred na njega. Marko, nema veze, sad. Strahinja, evo ga ovaj visok. Dođi, Marko. 38, Kajo, 38. Dođi, Marko, dođi. Ti, Mare, da izađi na njega. Desno, desno, samo desno. Strahinja napad, veli svoj. Zađi napad, Strahinja da budu. Idi tamo desno, Strahinja. Skoč vamo, Mare. Idi levo, Kajo. Levo! Ti, Strahinja. Veći, bori se desno. Ti, Strahinja. Evo ga, Marko. Mare, mora da zalepi. Njega, bre. Hajde, Nikova, kupi loptu. Napred, napred, brže.
jedan od najlepših golova na turniru, Andrej Sejlović, 2:0. Javi se Ćale. Bambara! Au! Treći pogodak za odličnu ekipu Crveni đavovi postiže Mijat Vujakšić. povuku u aut.
Munja Barić 4:0. Crveni đavoli odlaze u polufinale gdje se sastaju s ekipom Arsa 11.